Marajji tapakang kaukuilalan na masigie, maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sempajang dari 5 salat yang ada, aja lalu na dita jamai secara berjamaah, utamanya di masjid, yan itu sampaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh, tanya sampaja subuh bawang, bahkan sampaja sunnah rawatib, yolona sampaja subuh, maka dia nabita raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dun rakang sampaja sunnah fajar, iya tu sitongan na arae denang kanakada sampaja subuh, maka da metomi salatul fajar. Idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh. Nasaba ini istilahkan pakai subuh, tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasuk adalah salat subuh. Salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumillau doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillau doang maka dalumu yang dalekku alengak kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampaja sunnah subuh masarolat di inayalino lololisa. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sampayangwe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun 1 malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi sitonganna ia sampayangnya merajin-rajin napakangkan nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin nenge wat dingi mapite tawe
maka da sininna sampajange 5 waktu marajji tapakang ka okuilalan na masigi maka 1 salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na deta jamai secara berjamaah utamanya di masjid yana itu sampaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampaja subuh bawang. Bahkan sampaja sunnah rawatib yolona sampaja subuh maka de nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sampaja subuh nasaba idi istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka da metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasuk adalah salat subuh, salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumillau doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillau doang maka dalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampaja sunnah subuh masarolat bi inayalino lololisa. Jadi sitongan itu sampaja sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mega mematoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah ketu dakwaku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napakah malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapik kui carana nai bagi wetu. Jadi ya rokok agama ya Pak Bu angka wetu memato napat tentu pong Allah Ta'ala maka dia ko wetu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na tomak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kaya na barakna ko to tama masigi kamanas sayero angka parenta sebelum tudangi koto pole bolero pole saliwang ang kayasa sampaja sunnah tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajange nasuruangan nabitta untuk ipigau tapi angka nangka waktu na deni pigau iya tu angka nangka waktu deni pigau kega ia kok bangi tahu deni pigau itu tatok bambi jolo dia tu tudang padahal wadingi masampaja pak wadingi masampaja ya kok bangi tahu wadingi masampaja tapi magai iya kok masampaja sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat lebah korangnya
natako batawe tatutui magai bangkero ki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bange padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tau pa akalan na mina pake maka siwiang de na ya na rupai makaraka mona tau pandrita ina macci tau pandrita riolo iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betongan aku tuh bila pahala luar biasa palai ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisau na sabayase iya ro mangkalingi bangero na to mamakko betongan na aja na to bicara lino ya ro masuk na to mamakko ibali bi bange menjawab azan bahkan 2 telu pak doang ngoko tu pak engka ko hadese uruntu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah baca laibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itu lai baca kadua pangkepak dongan ne mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hazihi da'wati tamma was salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad angka to dia tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dia pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada 2 hadisnya ini manibawa ke kami tak pakai itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad siahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya naro jamina maka dia nabita iya kona piga iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok ko mi HP ya aja nah itu tu kan apa kata tu tahu mala nada daring nada aga sana panggil itu azan engkau mala nada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua telu tahu pandrita tahu kita tahu matika tahu pandrita matika maka dia ron ada panggil ya kok ki HP aja na to pakai ayat ayat pan ada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu polo nito nada panggil ta betul na ya konabel kita ya romoni biasa tung kapake ro misalnya maka da surah al-kausar nape maka da inna atai na tapna pasa nih gitu jadi maka da aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka da de na marigagah daripada elok danduk gitu jadi imak dupa-dupa ya maka da dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampajangnya lagi kau tahu melong mala dasar kadangkala dia perhatikan kita maka da angka su sampajang ya seini lainnya madari dia perhatikan kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kasampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa na iya tarawih namo 20 rakatala ya se karena sampaja sunnah imon rinna isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rinna isa pada na reko mas sampaja ngi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti kotomelo reke ngi sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat apa datu saburakanna angka gamulle jamiro sampaja ngapada tu saburakanna 20 lagi ko matarawi temi ka mangilut tu denul male apalagi ko to makalana pada tu sabu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na pangulo ta Aisyah
Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, rawatib moro na masuk, pasapina sampai yang isya, imon rin nami. Sesudah sholat isya, makin nabita, pada nareko masampaja kupatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi detul le komei pasisele, kene makada ami pasisele ku sore monri, ilap birangi sampaja sunnah patan rakangi monri nesai, naya sampaja sunnah tarawih, walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tuh sih tak kada mas sampaja sunnah isaban api aja nawat tarawih wade. Itu jadi dia nak korok kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau tarawih ya na pura mas sampajange sa soro ni tudang tajang tarawih dia na jamai ya na tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini. Maka dawe macipi-cipi apa je tu stas kopatan rakangi zaman na metode menre partakole makaleliat tu sading to makat de masam pejasuna kung kani partakol atau kani padaw magampang langsung ngapa tajama aja tetari tahaya pamulang rakaat pertama nasi barak kedua tari pangupu langsung maka de rakaat ketiga pak iya tu sampai jasuna makero wadi langsung ngapa bahkan engkau runtuk ko hadesa ni Imam Bukhari nabita masam pajasuna batan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat laitana ibi nabita ko sahabat maka dawita ki masam pajasuna batan rakai yolona loroe maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Yan na nak dato pandrita makan jalad dat tu ipake milaw doang sampaja sunna yolona sampaja loroe sesudah asan duhur to makat de masampaja sunna patan rakang napa ipake milaw doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi idi mani kami tapake to tungan na may gamula lang. Kemudian angka to makaleleng matarawih tapi dia nawitir itu kata makalele tiro maka dana pura matarawih pak dia nawitir riba mama ni mama ko susuran dia nonro iya ko mawitir nyo ko bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bolata mawitir mak beri jamak moki ga de kega ya se bere jamaah nanya masa paja jadi dia asa paja jadi dia tu bere jamaah tu makanya nareko pura ki matarawe gangkul yang kita witri maka dawai matako apa ni ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitri bawan ni maka mana kau ustaz degaga jaminat taumat tarawewe dicintai oleh Allah tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminangi makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witri walau rakaatan namo sirakan maka dana melo kak mas sempaja pe mengustasia kuani nama dari komoto ka mana susubu masam pajat tahajud na de nama rigaga maka dana pura nama witiri de nama rigaga iya minatnya ngina bitta ko akadua ki mau witiri siwani maka mina bitta lawitrani lapil lail de nawat ditak beka dua tema witiri siwani maka dawasang katau maka da witiri patutu sampajang de naga sampajang imon rina alena mitu makada itu bahaya alina mi atu makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba natengi nabi mau witiri nareko pura ki masam pajang mangaribi apa angka mau pasam pajang isa pura pi masam pajang isa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semi ba macarmangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia napura masam paja sunnah isya langsung mawitiri talun rakam tapi moto matoi masam paja tahajud iya nari wasiatkan aku nabi tak maka da aja muak kedua mawitiri si wani
Mana sama guru langsung ako nabita. Nabita to papodangi langsung na isa to nabita kada mawitiri. Tapi ipodami makadaja na bek kedua mawitiri si wani. Moto masampayampan ni dia mereka. Jadi tania patutu na sampayangnya tu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan. Masuk na tania mengakhirkan semua sholat. Tapi sampaya perlu. Apa denawat dito mawitiri koto pura masampayang mangaribi apa angka mo pa sampayang isa. Tapahan ni. Paangka to tau de sisang de marajawa. Nasa de ya na pura mawitiri tadi naga sampayang imon rita. Aja to napi mo sampayang sunat subuh. Ini makanya aja to kaso to makada. Angka kaya pe sampayang tahajud ko ramalangi. Wasa tarawih mi. Ito, di nagaga sampai tahajud ko ramalangi. Makadai Aisyah, iya ro sampayan na nabita, denang kanaliwangi 10 rakana. Denang kanaliwangi 10 rakana, sampayan panina nabita, tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 arua, engkatoha desa makada denaliwangi 10 sidi. Engkau tu cara mana guru takemu in biasa wang kalingar guru tak kali si denrek maka dia na ji Aisyah papangewangi tahu apa dua agaga na pau pada tapi lengi anu na maka dai sampai jam panina nabi tadi nang kenali wangi 10 si dirakang jadi arua tambah telu tau 10 si di tau iya engkau toha desa na Aisyah matopawi maka dia ro nabi tak ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kan nalap bisa plosi di ko sa telu. Nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya lau engka hak desa lau runtuk maka daka iya nakapan na sileang hak desa nabi na pawe Aisyah. Angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama iya witai di bukan masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat taraweh angka tu sampai sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampai sunnah pemanasan paham mo sa pemanasan tanya latihan sampai sunnah pemanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni na pake ya tu ko matarawi. Jadi ya ro jolo na jama na pamatarawe. Jadi ya ro nabita ko moto iko purai liu ro moto ina piro yo na jama de na tari pangupu na perokok ya na ro nasa salat sunnah miftahul lail. Pak buka sampai jam peni. Magina sa pak buka apa? De pa na makan jala da penat dinna. Betul kan daro, betul kan ko dia pernah makan jala da kang dia pernah sa imbala da role muna pura ko je tuliu magai jame jolo ia pamanasa dia tari pangupu rokok ni kolat tu ipate hai Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai sunat tarawih kalau dia Muhammadiyah itu tapi desa kada makomana ga Muhammadiyah angka 2 telu masih na pura runtuk apa iya ti apa dia upah aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo. Jadi ia miko makalaki tahu makanja panapa melo ya pak disangan nai de tu nang makura-kura tu pak disangan teruntu namo tu pak boto kato pak disangan tu dia lah jatah kada ya na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya jatah kada letu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame matui tatai maja aja tak kada ustaz pawina namo ustaz pak guri ko majaya aja tak ciuri Gama kiro, iya kok deceng. Jadi makomi mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi. Okui belisi mak guru, aga na guru ayak kursi. Aja tak ada deno memelo malai setan mana sana setan, mana sana belisi. Pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makanya nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan ketama kak taselang ngabure rasa jadi peko cara mutama natala cak mana to gagain mana ketama ko minau ke Roma nasa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gagai itu tapa maka de burera pak guru
Ni naro na pak lai tikang ni maka dia beli si belomo pak guru tapi sarak dah lapas sangat. Aja metikang ngak. Pak pura ni nasakira ngoko to tian ni ro onra karoma saka pura ni nasakira nasa deme ka bawa kalau kona bita pada ni sagi maka dia beli si lopo aja pale iya. Nak kada de meka bawa kalau kona bita nasai de lau pak guru ko agawat di mubaca na dia boleh tamay kilalang. Maka dia burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi. Ibeli si mato tu pak guru ni padahal nabi maka na baca ayat kursi supaya dia utama. Nak season ni lapor ko nabi lah lai masa baca subuh nak nabi ta kana sa tamu mo burera ni sa memang nabi ta agana sa tamu mo maka dia burero mak janji kak maka mereka bawa lo si runtu ini pura ni wasakira ngok palirio na poda maka tapi ko cara ku tama na dia tak buka ya tu jendela si bapinte maka dia burera ya ko pak guru kak lo lapas sako dia ti kalau ko nabita pak minta ulah dah si runtu nabita pak dia ni sangnya burera maka dia beli si ni asa mikra ni gaji tomato minau karoma ibeli si mata petau jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibeli si kama jadi mama dari kau tu mak balu bepi batai napa tu liang kekacing-kacing au konroge mak balu ibeli si je ya tu mata apa tahu pak tu liang nanti empai ada terlalu masa panjang itu jadi dia timoki tapi dia toga apa kau beranti jadi makanya lai pak guru kada baca ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapa mulai Nabi Adam na bale di nang kena bicara tongang iya tu tahu itu tu lima bale tapi napan na tu dia nak bale itu kan jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu dia na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mu iya tu dia na tama maka dia burer ni gaya ya Rasulullah maka dia Nabi ya iya nanti beli si apa maka dia burer iya naron jadi itu nanale sahabat jadi ro ilmu na Abu Hurairah ya naron maka dah naisangi maka dah napa gurungan itu nabi tak maka dah ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh maka garupan na pau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu ibempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding naon roijing baca ya roh lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na samay setan apa ya tori baca na tatutu na dia na tama ya na tu na makai ka iyo kok ya desa iya meron na pau maka da jendela si bawa pintu itu tu korewengi ibaca supaya aja tama setange pak ya tu setange pak ya na tatte lima na liwa maka susuran ni ya nang kanana makaralara komelo mangaribi setato ya tu gitu apa maka dai nabita komelo ilabu matana soe suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwo macule suruh itama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jinge tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja komelabu matana soe kuma calak ni mata nasudena di toma sampaja ko tu toma sikiri mani nateg nabi toma sampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jinge masumanang setange masumanang masompa apa mata somina sompa ina tu nia tanduk setan dena wat dingi tu pak jadi ya ko ina tu ampe ko toma kareso to ko toma ngaribi ai la saje mega ko tu polena jadi na melo na labu mata nasoe tutu di ko toma balu itu tu ni aja nanti lima kada yamapa aja na puranatoro dale pong Allah Ta'ala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pak maka de Sayyidina Ali hais na mo okuliman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nanre ya ko dale ku me mana puranatoro pong Allah Ta'ala ale na patati ka to pamalaikat na suruh mantra de na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolata tanya to patugala na tay makareso nya le dale tani aja takara boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de nga chayolo sogi patasi
na tu hatangaban ni sigan rusu mapangerok-ngerok dega titik menanam dari polan na pa din na bengkele ka motor ina melo mendre takan cito ni motor no de ya ko wata man ha isina dega karutas sipi kululak di natongka bawa mi bata weje deh mapangereng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de ga ko mimero kampon na taw makanya mana patasyo ko ba isa masigi jadi kene galay makarasi kipadong ngai de na de na kada po ngala tala walengi dale taw milaw dong dito na kada walengi dale taw makkalay makareso de iya kene padong mo ni pasogi te pa na de na gaga ustas mamotor maka pala lutumanan ni kini Pak Dongan ustaz ya sosmilo dong ikaw bicara Pak Dongan itu jadi tak ada Pak Dongan iya nah haromadari tak jana-jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko saliwa provinsi mandari yang kata lolo nasa Pak Ustaz agay baca-baca nawa ditosogi 5 ni otona na kunanya tamutan na yan na mamotor umiyate na 5 ni atuto ko na ko kinanite malaikat na micawa maka namanya nagkakukuto bilo pa daw kasogiran na mangoto nuti ko 5 ni oto na napay mamotor ustaz ito jadi tapi iba guru apa ya kamana barakaki betul na tanya pa daw ya aja takara kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali po ang Allah taala de pa na to jaji ina tu ampay ang kami ititi po ko to sogie alena pamalingi taw kasiyasye iya cuma carana tiana tu nai suruki masidak kai suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betungannya tu pasidakna tola balai aja nakan na musibah mas na pamasu paluraga baca masidakam polo lahar na to na mudupai napai tu masu mana sila potona dale na bengkele melona la ingre maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Papura maka soli alin tasira tu sabunan di taside juta ni me paja la satau sekke ya tu nama kana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabuna sabab pasidaka maka nama je pia umalasa sampai 5 sidaka muka olengi itu nule pasus dosa jadi aku to malasa aja tapakada pasawi po aja kada kipo iya ku iya nasa bay dosa na usa sa baru malasay tapacingi dosaku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia ku iya po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka muloi aja tapakada pasawi po maka mani aja apura si mapat diutuku mangilu silaka ku oh dari kipak itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dia tahu tu gaga tahu magala masidak apalagi ko ramalang iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampai lolongan Lailatul Qadar maka dapat ko carana laubani mak berejama sampai jangissa napa mak berejama atau sampai subuh maka dia Nabi tanigi man sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko mas sampajang si pulawani iya ko mas sampajang subuh berejama pada ko mas sampajang si wani bujuro na mana satu talolongan laubani mas sampajang isya napa mas sampajang subuh berejama mana sanita lolongan namo dia tatarawi ang kanatu mana sa talolongan napa masumba wani-wani ta 10 sabu mana sa talolongan kinroti amel na dia taruntu iya ko mapamulay si di ramalala to 20 serama tu tasumba ta 10 sabu mana sa taruntu natanay saliwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar ilalan nami ini magampat to maka dai halangan po kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakiringang itu pamiga to nasa din to masumba to halangan na din yata te masumba to halangan yata mi masampajang itu titip ni itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imang panguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu sa hiburan na bere na pay may tapu asidak kaki makanya ko subuh tala subuh sidak ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amal na panomoge rupa na selesai ramalang dan benar PKG aja tamaseke na dega aga tahu Pak masidak kakasiasi dega kata sapan garo ko baranti tau magala masidak kan kagakasiasi de
Nasabak Nabi temakada dia gaga tahu pakai nasabak pasidakah apa ia kolak di muat berenya tak kona parewang pong Allah Taala na naisa pong Allah Taala makada ia hataku maceh magala hapa mempai tahu ia le to lia le nia tu yo poko makai ikat di maka dah weh apa je ustaz maku macipi-cipi meti dia engka je keluarga kasih anak-anak yang masih sekolah butuh tu nama gampang tu komelo kilolongan apalah air galas bawah no ko total lu dose tati lo masigi ya natarawe teh tabagi ni itu hari kita pakai teh mapabuka ni nama rigaga pak namo air galas mi maka dah siaga mi apalan matan repalan itu ci di mi tu tahu ipabuka malolongan apalah seko tu pahalanya tu mak untuk umrohnya mana kita buka teh tapi aja tu saya tak ada mi pabuka ya le tu apalah ku deni alah ya le mi bonus ya roto mapabuka ya yana tu ampai ta puasa ta mapabuka ko ani giliran na yanu mapabuka demi je tu nak kada panitia giliran na yanu lolongan apalah puasa seko giliran na yanu apa demi na pawi mako tu mega apa tu kita puasa na nasawi ya sina 7 oh mana kan maka tahu dari kin jadi kaya ko dobolo inasawi ya akadua ya anu cicam mi iya ko dece de namari ma koli-koli iya de namari gaga aja ta maselam nang kanalengi pong Allah Taala iya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu na naisa malaika maka dia siwat di bawah naisa pak jadi ini kuncinya dalam kehidupan latu ye tate sia teh macaramo ko de to ke na metalada ha de to ye oh de to oh tate nang nasabaya suruke tate anna liwa 10 menit ye latu tate anna di ye pak 5 menit wita jadi de metalada kama ke macarama ya sangi tuli melomo pijamai maring kalingan tuli sigari gimana sini karena kaje pacarama siapa aja jadi makanya saya wasiatkan itu kemudian iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah jadi on asam paja subuta itu setara dengan 70 hari iya setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na Ramalak dek. Iya mikulalan na Ramalak. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tu ampai kong kata rusa puasa na ko Ramalangi. Madodo lada kamay pole galunge nataparewa nasay madodo ni kumaki narusak puasan na namona seli isaliwan na ramalang de toci di denun le pada pade lalan na uran ramalang nasaba ya kok kilalan na ramalang ikali 70 ko isaliwan na de ina tunah kada nabita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak itu puasa itu mata pak mioli ternyata mau watang pak makai gak tahu gondro meraja badan apa tadi 10 mengalani sawaya rakon ni do angkat toto mata kasih we doro namo joka na tam masagala to na jirin remani aja na tapi we gala apa mah puasa pak tepat na punai iya makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa apa ya ko to matapa maringa ma puasa nama manre tawe na sanre mo koy ko o poy di sesade ya na ko to ano na say naisapung makare sinasa na semua tu pung dia gaga de nisangi pung na iko menon roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu. Jadi aja tuh sih pas salat da imakada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako. Iya de nako rogamay. Pada minggu to masampaja nang katau jaga to 5 dempa ade lalo ko aja monro ko to teto. Ang katau to nasa mati sahi mo to dia mati salah mo. Apa mo isang salah ibian rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah. Mau itu ampai makai kapak Dena toman re de gaga andre runtuk na bawi na subawi mani bawang na dena gaga wat di andre leng tanre apa maka de mati ka aku dewanri demi menyelamatkan nyawa andre tapi aja to si takada takal moi na ikan rusuk talu penne deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro
aja tuh si maka dari takkala moy gitu pak ya tuh bahasa takkala bahaya tuh mak bagai nasi dos kita nasa takkala moy nala dua setan itu iya nangka maka dari takkala moy itu bahaya makanya saya wasiatkan jaga ini cuma ang kami itu tahu pak dena perhatikan angka hadesa na nabi man akal al haram. Siapa yang makan makanan haram lantuk balu salat wa du arba'ina yauman mania. Nigi kita manre andre harap patapulo sona patapulo wanina itola ibadana. Iya bahaya. Tapares selalu andre kue bolata. Idi bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite telo iti. Na parewat na idadda. Na ipake manre subuh deh agak patapulo sona na jemu puasa itu. Iya jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu gitu akeh nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya kuidi mandre dena halala kecuali ta sappa ya rumah kada kega iti matelo nampa ta sappa punana ta podanni maka da ye angka iti ta polo koro diga ga iti lenna angka tello na he angka tello na lawitte ya kok maka dari ta'ala nih halal adi yang mengikuti tebangin apa kada daripada nandresu ini natu na jemu apalagi ko nalay baineta na baului napa ipake deje gaga patapulo sona na liwang nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulo sona nuharang hati-hati ki makay ka tu pak makay ka hati-hati ki guru sekolah kora malangi law mapak guru te serapi na law sekolah tete dua rewa ni lo bolada matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tuh ya na tuh konan raya na ay gimpe deje na may podangada suros tase warung deje na may mainga ga sidin no tase kamana ni Pak Baru na may jay beko carana nanu gimpe nandre ini may madeceng makotiha bayine chay podangada warampara deni sakaki makoto Pak mapanen ni abi tete ko si baliebe ini oh tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakkan apa iya na sakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kina solangi yan ang kagagi yan rirolo carepa apa makri pasui sakka na nama pacing isa mo kapahagi pasui sakka na nama pacing betungan na iya ko laga iya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu sampai dicari pada itu tuh na mega 2,5 mi mega pa iya ko AC makoro 5% apa ya keresoy mana mo yo po biasa ko nakan na 10% ko tada hujang laita na to nga minapa itay ya makoko makomporo ditawe makapote gato nasa macyato atusta si makdeki na tanyali masak dacak po na makomporo chato atu nasa reki seko perse de upo dami tapi tataja mo iya upa ya magalu matoka ang kagaluko ko macawe magalu nga ang katogaluko ko pinanong ya kalau kak galung elaw po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katuwa je ang katuwa na sikola me manre ya ko manre baloy law po da baloy kada je monre pa ang katupun na yato law po dami to kada je monre ya monre to katutaw de nanre to pa ang katawanan niya to dito nga alhamdulillah baraka na nangkali ka pa baloy maka de no dian bala dito law po da pa kalau bado sapa ko rode na kabajasak ka bugan rusu ye aja na yato mo jama po dami dito wa kada law monre sena yan maka na ya upura wajah sakka de to jagai Ide meto pak namo api de to namelo mandre gagay kumakanya pasidakana yana to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bayinena ina tolina sidakanya ko to kasiyasiya jolo muli to kasiyasi na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabab magi sininan rewe tamay manche jijuko ko atakalena anu puramane asidakang namo api de to namelo mandre natuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk po Allah taala ina to ampai kong katong makanya pasidakana lalo mi api ko kibolana denan re itu dan itu sudah banyak terjadi iya to ako de na makanja sakka na de bali boleh mi matuno ropo na lette na ropo memang ko lagay carepa na kagade itu pak jita pakanjaki aja na masolap panapa
pak cinampa tu ko melo po Allah taala supak kasolang si dia gaga na pak macare pana monro manci pasatilo kidi maka raja ta sambara mala sakka de kamata barha mala tala toy manci care pa tu pak mega tu maka majasak kata elena na perikantongi. Iya, nasa iya je berhak toh anak yatim pak de di gambok na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muat ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa ka nasa mapat di ariwiku banana ngapo karu saya puasa ku dak maga memang merusa nasa malasa ka dak dana malasa sana te ko pat di meriwina mapat di binasa gi maka da sini na to malasa mak dosa puasa dak bakundru to pakalan melo mana ka melo rusa puasa na nariwina mi mapedi dak tanyala sama aku itu suruh mak dosa ka puasa jadi makala ka to karo tawe mangkali ngacara mana pasilap po mami maka da na wajib puasa atau malasah asa mapat dia riwi ku itu wajaju poda kada de tapataru puasa atau tanya maku itu madusa ke puasa na popoda maka de ku masam paja sunah subuh kita baca alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakahnya itu dia akan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masam paja sunah subuh alam nasra rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah dia ku ya Ramadan mengilungi lutu na ya motu tapan nanungan tak dingi itu barakai po Allah taala ya tapala mo yaro to oh ya alhamdulillah aja to siya takada alam nasar Allahu akbar itu ya dibaca surah al-insyirah kemudian alam tara kaifa sakira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na barakai po Allah taala kita usahakan ngi akasiwengi bakanjaki ibadata selama bulan Ramadan pato mau pak kuidapi ramalapem ya kuna lemuki kesempatan po Allah taala ya bonus na lengi nabi te bulan ini adalah bulan bonus pak itu nama lampi umur utama kadami nabi tegang kami na 10 na 70 ya kong ke keluarga tamate kuna dapi na 10 na tong umur na aja tamala ada masalah pak pangubi na meto nabi te itu nilau meto aja nama lampi la ada umur no mak aja na pado mak dulu na dapi sirara tu na tau sisa butau idi 60 na 70 maka namagay mitau inabi ta ko makibuaki dosa na to metalada baik kong kapaboto nan nami pulo na tang umuro na dito tu na metaboto palimataan repata pulo tau boto na pa aja iya manako sisa butang umuro na paboto Muhammad tapagaboto to mangingimi tay cia mate to yun na rompay nilaw na bitaja na malampe ito na to nilawin na palapi-lapi amala madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliang ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya jadi pak itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama mengaji magampang mas sempaja magampang penuh itu masih gie biasa kurang malangi apa ci di maniyewa napas sumani apa purani asakira setangi iya sakira meti maka meti nabita lai buka pintu na surga itu tuh pintu na neraka jin setan itu diikat jadi itu ampai pak maringa lo mas sempaja subuh maringa lo magi ci dia mani napas sumani yewa i maka remaja penang kata uma dosa mau postas korang malang kamu perlu macan rima tanya na setangnya tu aja tak ada setang macam itu setangnya tu maka dapurnya sakir untuk dia mau pemusalahkan itu tanya napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setangnya pura sakir sampai meringa mana meringa mengaji meringa maga tapi itu nalaba ramalangnya matu ai me kan itu tu pemas tatutu ni korana na lapi ni sujadana di mana gagat tamah rewa si pe menolok deh apa magi lepas si setannya maka ada si pakasuasu tu makanya tak usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.